Patala patu le Samoa Entertainment TV mana Samoa mai pia ai usi mai al whaafonga. Mai le official sui pale bia le fionga atuala Josefo Bonifacio. Ile tuli loa ina peo le va leo leo le ngā taifale le malo New Zealand. Leo lo ma ngoto ai le ngā taifale o si umutol mai le pole stona ai aso lima o ke topa. Ua talo sanga ina nei foi ile mamalu lau tele e ngā lulu e whaatasi malangolango ngā ruenga o whaatino ma feso soani e toi whaafoi anini mea tō tino e tāwhewhe ane ma maua e tali tonuina e ana ia le waa ina ia toi whaafoi ane ile pūlenga. Whaapena foi pe ailo ane ni fōlinga suau ua o ngā taifale e li poti vaveane. O le vao leo leo ngā taifale a New Zealand na sātia i pe au ma ala o le alititai a o whaatau nuu le lātou misiona o le sia kia lea o le alo alo ma le si o manga o le ngā taifale o vai ai o le aapi ai le tupo Britannia tele i le vai aso i ona tua aso lua tasi le luono o ke topa o le Sina Lay Resort le ua tāpena mo nā vaenga o malo tau nuu o le Chokom fono a tai o malo le tau pulenga Britannia peitai e ui i le lua aso o taatia le ai le fungatai ai le o yaini whaamaoni ngai amu a au ma le matawhanga ai o le si o manga i le matawhanga talu mai le afa o le sefulu i le tae ao le aso lua le aso valu o ke topa vanga na aina i fōlinga sua ua e tāwhetawhea mai le waa mai na wha lava i le nā taimi me whainga ruenga whaapitoa na tāpena atu mō nā la sanga ua whaawawa nei o na ave le whaataua i le malu pui o le sio manga e ala i le ngā lulu e ai o tangata maulu whaapitoa ma tangata popoto o le ngā taifale o ngā lulu e ai i le vaenga o ngoto ai le waa. Ai le o tuu ai suenga po test whaawau ale au scientisi le ngā taifale lata i le waa mo swau e ono mamane ai. Mai le whaamsinonga o apili ua whaalea o ngai nai nei le whaamsinonga o apili le whaai unga ale whaamsino sili. Na whaia ile mta upu leo na mōli ai pēta ia toala ile ngā oi a o avea matangata whai ngā luenga. Pēta ili whai unga le whaamsin sili na solo fua le mta upu e ui ina sa io e ina e pēta ia le mōli a ngā leo leo. Whaamsin o whaamsinonga o apile au fiai Justice Harrison, Justice Asher, Justice Young, o lo ia mo le tu apili, F. Lawrence, ma J. Lang White, ai o le lo ia ia matalasi mo le tu tali. O le whaamsinonga le na whaia le aso lusu whao se te malu o lua wha. Ai na wha ato a laulei unga i le aso fito o ke topa o le vai aso nei. I tau ulumanga o le mta upu le ai tasi le whaamsino le na mlanga mai Samoa, Justice Young. Ai o isi whaamsino, Justice Harrison ma Justice Asher na whesota ai lungo interneti mai au kilani New Zealand. O le itutali pe taia to ala wa tolu sfulu tausanga o le fio ango si whanga sewa i maala fua. O le sunga to hala na mōlia i le ngaoi, a o vea matangata whai ngā ruenga, o mea na ngaoia e au fiai mea whai ngā ruenga, o le iMac desktop computer, ma le mini PA system, na iyo e ina e to hala lona mōlianga, ta wala ilana loia i le aso lima o Februari lua o lua wha, ai o mati lona aso wha na wha ailo ai le whai unga whaasanga i ato ala, pe tai o le so no mati, whaila le tau sanga ala na loia e whai tiitia le whaasalanga, e au fiai le nā whaasalanga le whaalea o ngā mōlianga. Na whaila whaatasi le tau sanga, ma le whaamtalanga mai ato ala, mai o fōlinga fōina o le whai unga le whaamsinsili. Ai muli ane, toe apili e le tu a leo leo, le whai unga maafuai le toe o atu il whaamsinongo apili e pe o na tā ua i lunga. I le whai unga le whaamsinongo apili le vai so nei fitu o ke topa, ua talia le talo sanga apili a leo leo, ma ua whaalea o ngā ina le whai unga na whai e le whaamsino sili o le solo fua mōlianga. Ai ua whai ai nei e le whaamsinongo apili le whai unga o le mta upu. O le whaamaunia o mōlianga o toala, tuli lona whaasalanga sulvalu masina e no whawawai ai, ma le 5 i tū lai whai ngā ruenga ai mō ngā ruenga lau tele. Inisi o talama i lava le whaamsinonga o apili na talo sanga ai Tefi Karatha as Thompson Fuatanga, Makaino Thompson Fuatanga o Vawala. Whaasanga i le sunga ai ono Alec Ekeroma o le Health Specialist Clinic ai o se li fuma i medical doctor. Ma le tu tali lona lua o le loia sili mo le mta ngā ruengol soifua malo loina. O le mta upulea na whaamasino i le aso lua sulfao se te malua o lua whaa. Ai wha ato a laulo na whai unga nafi le sovalu o ke topa.
o le tangi o tua ia i le whaatamala wafua i le maliu o le pepe a mātua o tā ua i lunga e manatu le whaamsinonga. O le mta upule o tua ia i le whaatamala wafua i le maliu o le pepe a mātua o tā ua i lunga e manatu le whaamsinonga o whaamalia ina le mta upo lo finau mai ia i le tu apili whaasanga i le fōma i ma le whale mai i le whaatamala. O whaamawina foi e le whaamsinonga le taui moi tu e pei ona fina wina e pei o le whaata ia bo le nervous shock mai isi tu. Mamana o ai le tūtangi i le tasi tesi ma le 5 miliona tāla ma le tolu se la wafe tāla. E manatu le whaamsinonga ua mawalunga tele le nā tupe mai au ona whaatulanga tau e whetaui ma le mata upu. Mataunu wai le whaamsinonga o apili i le whaapea mai na sasi le whaamsinonga mawalunga i lana whaaiunga na whaalea o ngā ina i le vaenga o le tālo sanga tupe a le au fuatanga. Ma ua tali ai le tālo sanga le au fuatanga ma le lato whaamtalanga i atoi teu teu me toi whetu na i le au whai o le tupe o lo tālo sanga atuai. Ma ua whaatonu nei nei le tūte e tongi le lima awheta la ma le vaenga e te tau mtalo whenga iai ma le aingo fuatanga. Hitoala. Ai sa no atalu mai le tau malanga mai nei le songa fua. Se ia o mai le tau nei. E ia ni whaamau ni ngā nei tala o sala watu o mama mai le swa o po le kesi mai tai le waale o lalo le litai. Katani kasila funga ami. O le tani nei ele ese whaamau ni ngā mau tifu o mama mai se swa o le ba. Na ia i salonga o ngā o lea e o atu i tai ia nā tōko i wo kai le assessment. Ia mga ai le swa o le kai lunga le surface. Ia ole masa salonga le ia le taimi le sa mua le ba no tolo i dala ole swa ule le sa ole bisito o le na ko mai ka ni na mua le ba ma to la o taimi le o fa wa ia le assessment na to fa ma le ole impact in social and so o pa fa tino le o sendi kai ba se e mata i tutu na uma e o ia se fa ma ni o ki mai o le fa wa ni le ia nga taivas inga ia fa te nga fa ma ki no mai e ko li ki mai se swa al taimi pa wa le o singa swa le sa lo i le surface o kai o le sa ko fa na a le coastal area atuale o sa fa ma ia tu le fanga pe le o umanga ma ko fa ma o ma ko physical inspection sa patino mai ia so ko si o mai le ko tai au ele se fa ma o ye se swa o sa uta le tulanga ia i coastal area sa fa ma ile au le sa ilo ia aka ko le o le swa ele o manino ko o liki mai ka ni o le fa wa pe ia suenga ai la tō o taivas ia ona ele o le leanga o le tau tainga ka ia no se fa mau ni no le tu la ia o fa wa pe ia o le aso o tai au pa ko mau o le se fa mau ni o ko li ki mai se swa o mai le ba o le swa wa le sa le pai ni o tai ni le ma bu o no tu la le ba ia tu nga le ia se e tani ole estimate le o mantu ina mai ila to a me se lava le ba ngale o ngale ba angisila e fiku se la o ke pigmenta se le swa une approximate le to le tani le ba le tiso ole estimate le tani le fiku la o ke pigmenta E ngā le kisa pe ese si tu ai ngā ke si pinsi. Ia le hydraulic oil. Ia ma le ele se swa o por wai le tu ai na swa. Ani se mo le o ma ulu tai me te no ia ni si tai me le ba apo a tato wa ia sa mo. Onge kai ora se faki ngoi le assessment a divers. Le ala fa wa to ngai le mo ki ngopo wa uma pele ya. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia. Tato toi Leilua i le aswa tai au le alofa o le atua, soifua.